Tala fai lau fitalainga funga mua, fa pia foi ia le mai mo fa funga si o tātou atunu, ma lole soifua manuia, ma lole soifua maua, pa taile atua o lo maua pelo tu soifua tātou te feilo i ele neipol kalame wa faia le ava noa ele ali. Ia wa foi sina tala mai si o tātou atunu uli whamasinonga, mi inga ia fo ile atua, a fai o lesa fa alongolongo mai foi ma mai mo mai ana nafi, ia fa solo mali atu lava ia tu langa o tau manga le tātou whamasinonga. Ai o le whatalo fatu. Ia ona o le nei fo ia o li mātanga o fie tona sa tātou atunuu, o lea wa mai a me whamasinonga o toi tolo po atu mo atai au. Ma no fa tai lilo i oe ia ai le i o antu se fa talanga ia tante le i o loa. Ia e au lava no so so le fau ma le fau e pe o ta o se Jamie o sona. E le tulanga fo ile le wa le na mai antu le fie nafi. O wa fa te i ai ia lo ni tangata ma le tampo inga ma le fa funga anga fo ia samo. E langa toi nei New Zealand la langi ato. Ini li poti ma tautia. Tawal manga o le fa msidonga ile so nafi le moli baulea. E fa te tau le ta ia Marie. E pe o la vea o ia mo moli mau tu. Ia ale tu le ale matanga alwenga o leo pita. Ina ia wa e mai ala ta filo inga lilo mai ava manga ia tu fo ia inga ia e manu mai lo ilunga le tala. O le na fa wa wina le fa msidonga. E anga ia tu le ile po ona po. Ia atono na wa yo wa au. O na wa ila wa fionga. Le antoanga o le so onga le o le tanto filo inga ile so nafi. O le po ona po. Ma le fa wa mai le tai au na le la ma le nei au. Ia, malo lava funga mua e sao lele lava ia lau fitalainga tu sai fo i o le tutupunga o mea mai le taimi ana nafi, na tā feilo iai, ia o lai whanga solo ia le taimi lea ia tawal manga le whamasinonga, le amataina o le kolosi e peo na iele lo ia, tamaitai lo ia o lo tūla i mo Sam Masivai, le na amatai le kolosi ale tu te. Ia o le tūlanga la ile a foi nei, i le tutupunga o mea na mai ana nafi, sawa i lava i le po ana po, lena iai ia fasala launga matautia na watu ilunga le taimile na i le suinga o le moli mau al tamai o Marie ia o le tulanga le nana iai au leo le ata amata mai le taimi ina ua toe fo'i ia le whamasinonga i tone whaua wana ngā luenga na nafi le tolu le afiafi e mantua fo'i o le mai le aso atoa na nafi o le asa moli mau i tamai o Marie whamatala fo'i so tanga o i latou o loo molia i le matau ato foi mai lato ia o lena afia atua i le taimi lea i le tūlanga na ia i le whaatinonga o tūlanga umalava o lea o lo wanga ia i molianga whaasasanga ia i lato nei o le afia na fina wa toe foi tonu peisa lilifa ia le toe tui fasilina le fasilingia o le moli maua Maria le tamaitai ia le tua leo le sunga le inafo taimalangi Strickland i le tūlanga foi i le environment o le fionga ia lauli le mali toa i le mataupu. O le sootanga o le fionga ia lauli le mali toa o le ana whaatūlanga mai le maulea leo i le mataupu. O le alana mata mai le tūlanga taimia ona nofo ai vai vasi. Ia Sam, Sivai, ma Marie. Le ala whasiningi ai Marie i le taimila ona nofo ai vai vasi. I le mai loa ta wapo ele whane na nofo ai vai vasi. A le amatanga na o maua mai e tu sai o le tupunga o mea nafi. Ia, o lea na wha na tā ue Marie. O lea na vili atu lisea ona no fwai vai vase fia tala no atu la auli ia te i lato. Ia te ia. Ia, toi vili atu leo lisa mwhai mai. O le fia watu la auli e asi atu lato i le whale lei vai vasi. Ia, na o atu ia le fionga ia la auli o le tala safa pea te la auli ia Samuelu. E awane i alu SSAC ne i loa la tau i nei ai no nofo pe i le fali. Awane i tau tala fo i se tangata i lungo le telefoni. Awane i o i se mea. Awane i tu ua le fale ne i loa e nisi o lai no nofo ai o. Ia, o le tūlanga la na o iai. So e fo i atu loa la ia lea o i le tasi aso na so o ai al watu li se fai mai. O le mana o la uli a Marie. E o mai e faisana faisana tala i lona ofisa i le mauta o Samoa ia ona saulo leo Maria e fa pe atu Sam ia Marie malisi e tauna o alwatu foi mauia
o te tala noa ia lauli, e whai atu lise. Ia e leilo whatani mai i le fali. Ia e whai mai. Ina wa solo muli le lata avali. Lise ma Marie. Wow. Ia e wala awa tuleli o Samuel whai mai. Ia lise, o le la walu e ta uma mea uma ye tupu i vai vas. Ia tala ia lena whai tonu whamasinonga. Tau nuu le ofisa o la auli whai ia i loa la auli ia Marie. O le ana vili mai o na mātua mai sawai. E asi mai po a mai ia. Silia tulo e la auli. Pe o a mai ia i sai milea. O le a manuia, o le tani lea. Ia ai o le fesili lo na lua la auli. O a mea ia lo tupu fale o le faisi a le no foi vai vasi. Ia na fa amata lo na fa matala e Marie mea ia tau filo ele defense. Masala vei lo defense. O na e fai mai ele talafia ia mea ele se mea au ainga ile mata o polo lo te nei tulanga le pe ona sa ili ai mea ia sa tupu fale no foi. Ia o le tulanga na fa awa wai lava le o le fa mtalanga ai na faila la uli ya Marie e sili ai lo sa we te alu le no fo e te no fo le fale o tolua. O tolua se tasi foi o tamai ta ile sa o malise i sa vai. Ia. Ya lalo mai o le business foi le anko tani ia lo na fale. Ia o nalo e lola ia leo. O Marie laso na soa ia no foi il fale leo o tolua. Al se mai o mele na no foi o vai vase sama si vai. Ia alu tolua e fenga wenga ai to foi mai tolua ile ya fia ai e bala awatu la uli e mana o tala noa ia Marie. Ia o mai e lola ia le ofisa la uli. E fa tonu e la uli na amta vale. E o mai a watu sama si vai. Pesili lola auli, pesa iai Marie le sin, ia Marie le. Ia ai fai iai Marie, ele iai o ile no fuanga na tupu, ele fala blabe e pe o ta ua. Ai oso atu sam, ia o fai ane alfa funga mai. O fa ta punilo na ngutum fai mai ia. Awala tala, fatana ia. Ia, tulo wa samoa. Ia aise ta ifaula na tutu wai. Ia na fasili foi la uli a Samuelu pe sa ola na fa matalanga le sa faia fa pe ole o Marie le na ia fa tasi e fa Samuelu ia la uli sa ona fa matalanga fa pe na fo ia Marie ia ai fa ata Marie ele ai na tele lo se me na tupu vai tele fa tonu la uli ia la na mtabali e ale moli sa mi vai vasi ai te fasili atu ia la uli ana ia pena te iloa ia Marie le me mai ana tupu ai fai mele el tani Marie fai mai ia fai ala uli o te le iloa se mea ia fai mai lo la uli fai e te le iloa se mea na tupu e te tau lava ona e tau tala ile ami tonu ina le ngata mai e iloa ia le fatanoanga le fasili le anga ile moli maua Marie ile so tanga le fionga ia la uli mani to ile mata upu o le kolosia ai fone Catherine Dacia o le afangi o na amata fa pe statements ama tu o Marie Ia. Nelota uai famtalanga o statements ama tu o Marie o le mai le tu leo o le leta uai fa pe o Marie na ngatalanga o ngai le ia nine ia ona no fo ai le malona to lua mua i lua festival no anga i lua festival valu te ia te no fo le ma se ali isale longa i lua felo fulu lua tas e lua felo tas le na sola mai i lua ma no fo lo ia si vai ma se ia ta u fa pe o vai tai me palota ia sema si vai ia ole tulanga na fa wa pela ia le ole moli mau ole ai fa sa uma Marie ia tulanga uma ia fasili ia so e fasili ia tulo ia le tamaita ile lo ia le kolos at defense ole mea ole na olana sa ona fa mtalanga ia sa ia ole oye sa ona mtalanga le sa pe sa o sai ole le no fanga le ia tali io uma Marie mea uma Ioi, suing al mau Marie, ioi uma Marie me uma. Ioi selan from talang an ave leo. Ioi selan tala eman tuale statements lenga faye.
e Thomas Tutotas. Ia. Ma le toi fasilingia ia leo le na fai ele na famtalanga le na fai ia I leo ia na e toi su ele na toi fai e fo ila na famtalanga e la lango fatasi ma famtalanga Sam sala ia fatasi o Ia. sa faali fo ile le fafanua sa faali fo fafanua sa point fo e Maria nga ile mena la su e luma le fali papakiu mea uma toi io e uma ya Maria nafi ia break lo mal court in nga le 5 minuti wa o te wa ai atua wa eselele tūlanga wa iai le swinga ia o le break la nga le court le 5 minuti sa popole ia tamaita ilo ia le ale defense o Catherine na ne ito e alwatu Marie to e sawa suila na famtalanga e le ropo wala nga le lalo le va inga leo ia po e mai tonu Marie to follow up by questions ia ai ko sui mai lo fo i famtalanga Marie to fa mai Marie ele ia o ele to sui mai fo famtalanga failo ia le lo ia le al defense pe fesa lu ia na malo lo le ko 5 minuti e fa mai Marie sa lu le fale leta ele le fale leta ua o le falta ele na lu ia na ia fatu ole loia sa lu o masele leo na pressure o se leo e sui lo famtalanga ia e fai Marie le ai ele I fa so ele fa marcia ia se leo e sui ma la na famtalanga ia sa o pe o tulanga na le na pressure ele al watu le fasili le na to tali ai lo ia Marie le swing ola na maule le fefia na fiali fongamua pe tu lo ia tala lo ia tamaita ilia ta maneia na ta to iluma tu spa ia ale wa ko sa e ko fai mai e kele ia o ko fai mai uma le ai uma me uma fale nga uma me uma ia na I o mai ia ia maneia ale o lono winga na pressure ele sfulu ono se kone o puno ia Marie ai mai lunga fai mai sa o leia na pressure o leo ia ko lo e talasa ia le malolonga na au mai uma ia fa fotanga ta uma na o Marie no ia ma si tinale e sosoani ia Marie le aba tu no farmasinonga mai lo le tala le saunanga le tamata I farmasino ia leo e le tawana to ia ile moli ma lalo ro to ba ainga ai wat tawana bala aule AG le taimile ni ia e anga mai ina ia faise me tawana ave ia ile le moli maule nei e tu wai ai I want to ua lalo ba inga leo no le fai lo pressure e leo ia o ingala le nga uma lo ka ko farmasino nga o uma o ai le tamaita I farmasino o lo ia uma defense male ma prosecution no uma e muli anga I tavale ave Marie e tilo po fel no fuanga lea na ave anga I e fa no foi mo ana po ia malama long nge kai au ia le lawa mata toyo atu o le lana fa awa wale moli mawa le kolosia a Catherine nei tai au so follow up uma ma relocate me uma sa tu facility ale anta mai tai lo ia io ia Marie me uma ia o ia na ia o me uma ia na ta ia fa pena foi la ile lo ia defense council ala aulima neli o Richard Merchant ia o ia foi lesa tu facility Marie wa facility na ese talia Marie ina wata facility Richard na pressure o e leo na pressure o e leo ia na fama wina lau fama talanga ia na e fai mai etele iai o etele ilo al fala lave na pressure o ia kuwa ya Marie fa mai lo Marie le ai na pressure o leo e tu si lalo lena rape o e Sam ia o lena rape o lena fai atu langa le fatawi o e le fianga puleai ia ai fa mai
ia Marie ele I pressure inga ia. Paula na tulanga na ese mail tali Marie so ele me fa ngalele ka ke ba ia koi me ia on and off le ne me. Ia. Break lo le court nei le uli. Malolo mai loa o atu lo file re-examination ale nafu. So fa mautu ia le maua a Marie le tu a leo I le lato ai ia lato fasilia so follow up ingai fasilia na fai and defense council. Ale me watupu ia sa ia FSS inga vale sa fasala be ia defense council. Foi le tu langa foi le fa mai lato ele o tu fasilina ele o fasilingia ele na foia ia le moli mau I le tūlanga foi le to re-examination to re-examine ia la wata no ko mato fai le isi fasilia pe o fasilia mua ile le sila me na fa ma wina tūlanga le fa mai ia Richard Merchant a foi eta tau ona fasili fa pe ia na fa malo sila o Sam ia o lena fai o befa pe o lena fai la wolo ia ele fa malo sia o Sam au la utali sa kusa le ofesilia ia le na fo ofesili sa o ele ave le tali le la fa mai tala al ia le o le tulanga al fatinonga ofesili lungo tulanga to re-examination it's tawana ona la fa pena alwa ia le tulanga le wa tele tau fi fa alua fa tolu ia tamaita ilo ia leo ia fa mai fa tuanga ale alfa masino ia on fa pelo leo le manatu le na fo le ase malolo ai se isau e tala noa e fai ia le evaluation pe o se mea I le molimau e tau ona fa tu mawina ia pe e lo se si tu foi le fa le au ngā le molimau pe a fai e va ai atua wale tūlanga fa le mai le tua leo ia ai o le tūlanga la nana iai tala noa lo in chambers I le taimina fo I tonu le umai le malolonga ia manga I mai e loa fai mai le fasisilanga nei ane fionga ia tarasa e fatoa tela ititi ale le lua na afa le lua fa pe mai loa wa umai wa watula ia tu le nafo fa pe atu wale to yeni facility re-examination leo ele to yeni facility ia fa pe mai foi leo le fionga tamate fa msino ele foi ne facility ia so fai lola ia leo le ol fai unga lea o le atol ponta upu mota ia wa umai I le Solomon Maua Marie o le atala noalo ia I le o manga o le mata upu lea discuss ia le tūlanga I le mata upu lea ia na Maria lama le tinale na te baba ia e te tonu o le potu famsino malo ia ai nga I mai lo I fafo ia tatou ia le au tapuai mamato ia ai se I fa awauta ia o le mata upu ai le to ia se mata upu e lo te le Maua Marie wa fa muta ile sol Maua Marie so ole a tele la li selman li fonga mua o te fa pe atu ele fa le au nga ina le Maua Marie ele fa le au nga ina le Maua Marie na tu Maua Marie na tu Maua Marie o se Mau mai le tu leo I luma o fa masinonga o le tūlanga le iei le defense council o lena la to kolosia ia Marie iai tūlanga lana tali mai Marie na ia I o ina mato e sui iei lana tali e pei o lana mauna ave leo ai o le mata upu I se whaale au ngā o Mau Marie ele I whaale au ngā ina le whamasinonga le Mau Marie o lo tu mau lawai le taimi nei wa e maanga ia le upu e ngale better to be safe I lau tu tilo iei wa ai atu le lo ia leo ia wata tau lo ona wha amuta ia na fesiri the more she ask ia ole afa pe nga ia nga kari I le ai ala koela le lo ia e fesiri o ke Marie e I le ai leo mafu ai ole Maua Marie e le I wha ale au ngā ina le Maua Marie o le tu mau luma le whamasinonga ia ma ia ile wha ai unga le tamaita I whamasino e tu ina mai nta upuni e au fia ai manisi o mau o tai au la o le mau fau le la kola li I whangamu. Le manu fa taia lilo o le tau mai tau atu lava ia le au talaina foi le le so o le tantu mta pu mai le so nafi. Ia e o mai le so fa sa mai au nei tau se lilo mai ia.
I le olanga o le tamita i Marie. Whaalua na whai poipo. O le saonga leo o le whamtala ina o le olanga o le tamita i Marie. E ka kele i loa penga whai poipo. O. Ai whai tokua e lua, to lua mua. Ia. Ina ua umalea onga le ia 9, na whangata lea onga, whai lor to lua. Ale, i le lua festival ono na, i le lua festival valu te ai loa lea. Tēnā no wholoa lea ma tamasa le longa i le lua whelua se fulu lua tas. Lua whelua tasi lana na sola ese mai ei me savai. Sauloa no foi asi vai masem. O lona winga la o le sola angala na lena sa wailoa pe o na mai tawantu le so nafi. Lenga sa uloa ku inga na mga whafo ili le la marka malo se. Ia, nga koe whaifat fasini ngā merchants ang ngei. Ia. A wā foi, o lewa whai mai, o le vai tau tonu o le pālota. Na sa wai no foi a sem masi vai. A le whai mai le maua mātua o Marie le tonu o whamatalanga i wha mau i leo. O le taimi le nana o atu ai sem masi vai sa vai i le pālota alai sa vai i Marie. Ia le ala whai akwa i loa ia i al fasili ale pharmacy o ia le lo ia le merchants. E po fea le sao. Ia. Po le mea sai sa vai po le mea sai nei. Ia wai a whai aku nga e sa vai a mantua o le tala o le whai lana tala. Ia sau le kala lang mon mau. Na sola mai nei lua whelua tasil vai tau o le pārota. Ia a o le mon mau la ia i le isi fo i tala whai mai. Ia na whai mai lona tama o leo atu ia si vai masea mi le pārota lua whelua tasi alanga i sa vai i kaiminga la isa le longa la ngofo markama sa le longa. O le maunga marifako le foi ia inga o le o le tūlanga le mautinoa le ipo fea le mea e fōlanga i eile mo le mau po le mea sa isa vai. Po le mea sa ingei. O lono winga la e fōlinga mai foi le o tanga tasi a Marie. E wa nana mai tawantu foi le whapea. O le whamtalanga mua Marie. Lango ai ia le moli mau o le sunga ia se. Ai sau le moli mau no na lua le wafa nga ina le mtanga alwenga leo. Ma kwa ke uma Marie. Ia na foi lan toi tu fisilia tu le son nafi. Toi sui foi la i fa mai. E se uma me yanga ia moli mau ia nga i leo. Ia o ngō lea sa wha, o lea sa ongo wha mtalanga, na tau wha awhewhe o ia pe ya. Pamailanga le sa pressure ia leo. Ia. Ayo o ngei Colosia Richard Martins. E Fasilia kuia, just tell us about the pressure that they put on you to change your statement. Ia. Ani ka mai ia mako. O le whamalosi le whamalosi kuai oe inga ia sui lau whamtalanga, e wha mai. Ia Marie, kusa lau whamakalanga, le sa whaia salale ma elia. Sa au tau iai, o te le i iai le no whuanga na oti e tu au malipo lea. All they do was just recording. Makwa. Ani pawa whakula iai, a whaiaku iai kala emergence. Nga pressure la oe leo, nga kusia leo whamakalanga ngai la lo whamai lea ai. Pawa le mea leo nga whai le record o lau whamakalanga leo ka whako kele i iai o ili poho lea. E mantua foi oe lena at mitia Catherine ina ua Fasilia tia Catherine na nafi. Sui a koa ia lang whamakalanga. So o ngeila. Lea whainga koe pressure, ko ngai whainga koe Fasilia koe emergence. Richard Martins, e whai mai, ile i iai o, ile i pressure inga ia leo. Whai mai, o le Fasilia ngā maka Fasilia Martins. O lenga e whai alise. Nga pressure oe e lia masalali. Ia whai aku ia oe sui lau whamakalanga. E whai mai Maria nge ya Richard. Lea, ele pressure oe leo. Paua mea leo nga whai ngale kusi lalo lau whamakalanga. La lau whamatalanga. Ngau whai leo kele iai o. Kele ilo se whala mlawa kele iai o le menku. Ia, atonu e ise mafua anga. Ia. Koe whai ia Richard. E sau anko le ingoa ia penia mina mamia. Ia. Ia ilo anko. Ia sa leo, olo father's brother. E whai maile ia Marile ai. O le first cousins. E tau songa manu tama. First cousins. Se leo, yes. You tell Lisa nga pressure o ele cousin leo ka ma
ina ia e fai leo e sa o ke le ia o e fa mai ia Marie le ai e le se pressure e va ko fai aku ia emergency ia o le sa e ia I lalo se makua malo si alfa malo singa o e suilo fam kala e fa mai kala Marie le ai ia ko fai aku fa emergency o le sa pressure e leo e fa mai lo Marie sa o le mele wa tupu li lo mai o le o pe wa tu fo ele a malo si atu le fisili o le famile yoi I le tu le a malo si mai fo ile fisili le lo ia le si tu ia o le famile yoi e sa oi o le vaenga le tauanga ia tu ia sa fa mtala fo ile o te le mai lo ia le fa tinonga o le afo o le fa nga solonga o le fa msinonga le ai ta ilo ia sa o sila ma sa o e mai ta ile tulaga lava ia o tangata e molima o le se taimi foi le ono fai ai ia se suenga I le ola manuia o le mafaufau o le tangata e molima pe a tātou whaalongo atu la to ngā mera e se le me ku mai I le aso lea o mai le aso lea wa e se fole me wa ngā ia ia masalo koe o fuisi kimi koe sui fu o la wa ia Marie ma lo si o Marie tali fo ia tali sa o le ia ia I le mātou tilo na ia ai wai o ai le mea leanga le whamatala na nafi tūlanga na whai tūlanga le tala whia ngai na whai e pulea ia te na whai se uma e Maria Catherine na whai e Maria le sao e le I rapinga fo ia e Sam e le I whamalosia fo ia e Sam o le la ua marienga consensual o le na whai ioi o le na whai uma ia masalo le sina fa le tonu le tito le tātou fisotai ia ma le fionga ia lino mai fa o te pole au te alu se memma fa o mai la usanga nga lino mai o le na whai Maria Catherine o ele I whai se mea wha pena ia sa tongi foi fasili Richard ia il tūlanga lea so pulea ele I raping o e pulea wa sa o tala na wa ele I raping e pulea I too low o le upeto ia ta ua e au na whamanino o le na iai ai ese foi whamatala ina o I tu a inga ngai o inga sa whatino I taimile le ta ue Marie le na whamatalanga o le fasili ako Catherine menga io e uma mea mali fa mai me o ia Marie fa mai I le ai le se me pengang kupu o le mea foi na tupu ia la ua masam le la na toi fasili Richard angi fe la le mea na tupu ele mea lia e fa mai anga kupu ia o ia le na toi fasili na foranga re-examination o le mea le tata ua ele I whamalosia o e Sam o fe le na lua o ia le na e sawe tu le manga faha lua o fa mai telo fa mai anga ma o fa mai Sam ma ki o lang fi awe ma o ku e sel fale ma ki o ai le nga fa ye me kusai langa le ai le silo ia ai koe fa la wa kulo fa silo silo ia e yo e mai ai e fe mo wa I fa penal tal o lona winga la a fa yo lewa fa mutale fa wa wina fo ile le o le tu I fasili o le mo le maule a Marie ia o lai fa ile feutana inga le al to mai tai fa sino ma I tu u mailo o le ala se kai mila ka mai ono toi mo mi se tala pe fa wa le mo mau ile aso antai au ia pe o le ase ese le moli mau Maria fa wa unisi moli mau a leo a lilo wa uma na fai mai nei le saunanga le fionga tamai te famsino wa mai ale moli mau Maria e leo to ye ni petili e fasiningi ai the discussion la le between councils male famsino la na fai ana nei mana tuala o e fonga mua discussions na le mato te manatu o le tala no ai le ese inga o tali le male le ai male I ma me uma ia na fe male moli ma le a ko kiki lima I kula o fa malawa ngafi ya male me le ko e kupula fe ngafi I le ko yo e fa fuasei ya wa pe yo le pe na tongi atu lo ia e Catherine ia le tūlanga le statement alon ta mama lon tina ia matoe fai atu ia ile ia fasilia Catherine le whanga solo te fasilia Catherine I lana maule na mai anafi le na sui ia ilo ngal fai ako fa mai le ai mai I sa ia I o amantua le aso ako angafi
o langkali malen au mai level anta tu liloa tu el defense counsel le Casey Richard ya anni ya tulanga ia pela na uta ua tulanga enta facility tu wai sa pressure o le ai sa pressure o le cousin o lo tamale ai awame leo ngafai le sa ta mafai tu sila u lo fa mtalanga le ai fa pena rape o sam ave mai le ai o le nga record ama tu sila lo leo lo tala fa ko o kele i ai o training ku por fa la blave o kele i ai o no fuanga na tu puai le fa la blave o lang kalanga fa ya sala le ma elia usala o le ai le tulanga foi le na pe ona uta o le ala le na le fa muta i lo le moli maua mari i wale uta in facility prosecution la Korea examination wale o te iai fwani fasili, wale ai fwani fasili ane fionga tama te whamasino. Ai whapea mai lota la sa ia, whamae ai ilmon mau mari lea so, wa mai ele toi o yese longo winga o decision making ile mea lea, o le whamasino ali whangamua. Mari. Sa yo fina ungalo o ia lako discussions, ile moli mau mari. O le upu le moli mau mari, ma mea umana tatala noa ia nafi, mas winga na whaia na nafi. O la iluma le whamasino ngai le whalea o ngā ina mea na, ele ise ora, ele ai ma se tala al famasino nga fale au ngal mon mau mari ele yese me fa pena malo va tanga lilo ya tonu e tali tutu sa lo foi lele confuse ya male me foi le ya ma to e mi se le malo le tu ile tu langa foi lele a tu se upu lanta mai ante ya tonu foi lele fe mo wa ya le moli mau e pe ona mai ta wat o mana yo o e pe ona fe antu ste mi uso ya malo si tu loa ya tu li fusili vo le peso so antu si ya ona va velo le yo ya no fola mama fo ti fa mtalanga e o la vai fa mtalanga na yo na matu yo le fa pe mai o langa isa va i le kemiden ku por fala bla ala va veranga ye lo men ku ku pu i fala bla ma o me manga fa le adua nga ingu pe fa yo langa isa va i nga ka mi di sat e ma ka ukia ia ma tia le swinga le wa le foi na tatu i facility ya na nei o ai lo ia defense le foi ko fa ya ko ya ngi ya Richard Merchant ia i falingo ia Marie i le mea le pressure leo ia o le umi nga kuli ka malo ai nga Marie o le ana pressure o leo le faingo lo fa mtalanga pe ona e ta ia yeah, Catherine, you tell Catherine that police put pressure on you to change your statement. Ioi la ia lea. Ya, yeso anko ingo ya lea fasili ai. Ola nga pressure la o leo. Ola le mena fatino le fa mai. Ele ai kusa ola fa matalanga le sa fa sala le mai ele sa o tawi o tele iai. Ai pa wala me leo fa ke minga ngale kusi la lo me yo ke fa ye kwai. Ya, o kusala o na ufa mau tu mai ina o fasili ia muli atu loai i le kolosi ia ma me ia na te fasili atu ia Richard Merchant ia o le tulanga la le nale fonga mo ia ma lo fa awana fa leo ia le nafu Ele foi ele malo longa. O lo o ia fete na inga I lau mawana nafi. Ia. Se ka mai ia o lava upu. Sa eva ai le maliwa tu au pele. Sa eva ai tino el fala lava le na maliwa tu au pele. Efa mai sa o le. Ioi. Ia. Ese kusa ese nga le ai o le nga fai le o ele ai le. Ai o mai re-examination ai fai ai na foi sa o le nga ia. Ole o tulanga confuse na ian ni ai ole tulanga la na le manino yeah discussion is a fight between councils ia male fionga ile famsino ia ole tulanga ian mol mawa mari ilo na fale ya ngaina ilo mal famsino nga ele ai se tulanga fa pena wa yai ngeke walo se papia ia la le fale ya ngan mol mawa mari le ai Lai o almon maho marilu ma famsinonga. Ele se polo a inga alfamasinonga fa ale au nga. Ole tilo la alfamasinonga. O te famanino talmenei tilo la alfamasinonga le fete na ile amal tulanga lea. Ele va alfamasino malo ia e fea ngai male mata.
Ia, e tātou te wā ai la le whamaninonga le nā, i le whaipunga la le whamasinonga e au mai. A vai mai ngai nā i le whaipunga. Le tūlanga le moli maua Marie, ma mea uma ia o na maua ilo leo le tātou, on tātou whanga ilo la ia le, whaila ue papakiu mala ue, a wā le mea lewa ke au papakiu, whamai ngale la ia wā mā so le, tā moli. I le i whaale au ngā ina le moli maua Marie, e o la ia, la ia moli maua Marie le na whai mai a nafi. La fo ia le Colosia Catherine, le na toi i oe ai Marie, mea umana lai numa le whamasinonga. Ia. Ia, ai, whamon ku a fai ona e pita tasiala le va ai tatu anisi o tatu watu no le tūlanga whamasinonga au mea nā le lai le whamasinonga o te le wha peo te le ai atu le i se menga kupung koe sui e le malimau marino na sui umana wa Kolosi a Catherine na moli mau na sui ai ina ua atu nei fo le Kolosi a emergency e sui fo isi tani ina ua te whaile re-examination a alena fo e ai fo itali na toi sui so mea umalanga la wai luma le whamasinonga but vai o le maule na tatou tala noa ile no sau wha alau atu na nafi mea i sa wha matala Marie ele i wha le au ngā ina le moli mauna Marie la i luma le whamasinonga le moli mauna Marie ma lo le whakafonga le vahengo le au lia lilo mai ia tonu o le fitena inga o manantu malangona fo nele i le mai tau toto a le tātou. Tunu i whapea fo i le nei tu vai i le tātou ngā rueng. Ia, ona o le tūlanga fo i le awa a lena ave whapitoa le tamita i a Marie. Ina ua ia i o ina i le fiafia na nafi po le po na po. O le sa pulesanga ia e malu o le mano. A le whana o koe saurungi ia so le fo koe sui markati so le kawhiola e riri le mai. O le siwa e ngā lea e tate fia pi ia mātua i fo i le. I whina ngāno le tātou tunu le whaalia. E na awa e ngā ia o moli mau, po le moli mau o Marie. Le sa e a wai antu ia i lea son nafi. Le sa wha muta mai e le tā wha talanonga. Peita iane, ele i muta i nā le wha ua wina o le Kolosi, ma le wha ua wina o le ngā luenga le wha amsino, ngā lilo mai a. E whio e wha amrino mai le tūlang. Ea pēr mea nā le papakiu mai e ia o le tōteli. E mā ngai ai o le ko papakiu, o leo ke wā ai e kusa o ai ko papakiu. E sua mali e a niwa ati o papakiu ais. O le mali ia malama le tūlanga le o mātou tustala a whaile ke ala kungila wa a maka le moli mau Marie o na a mata le moli mau Marie o iai ka lo le kolu wa kakaunga usau e whaakali se umangu o le la whaile le sumu i le afaltolu o te alu e se maila ele i uman moli mau Marie o usau lo ofesili whawhai i le loia a leo whakwai o ani mea tā ua o lele i alu ilunga i le moli maua Marie e ta tau ona malama i e ma taulanga lela ua le whaila polkalami. E whai mai kala anena fo le ise mea kele o kokoi ngā le koe whamanatu o ina le toe confirm o mea uma ia sa le relocation o mea uma ne sa whai sa alu iai ma ngā iai ma whai. Ia, male mea lola lea, whamero le na fo ia, mantua fo o lele i o uma ia le moli mau Marie i involvement o isi, ia mo lia, So, sawa i lole anga ngafi, o ke sau lau ka le kod, A lai break le kod, manga break lo sau lo tātolu, na le va enga lana o nofo ai mai le taimile ai le sefulu le tai au tau mai le tolu. Leana o sau wha malau atu sa i le moli mau Marie, I le afa le tolu na mata le Kolosi a Catherine a le fai ka kosum Mari I o le taimila na lai mata le Kolosi a Catherine so o te le iai lai ia o te le iai le taimi na toe sui a toa ia le talia Marie o te le iai le taimi na tāpuni ia le fionga le tamaita I whamasino le potu whamasino ave o mai whafokangaka o ke le iai le kaimi ngā su e se me ave ai Marie anga po al fiku sole awai aku ai walu atu lungan fasal launga wa o si tala I le Radio Polynesian le uso fo ia le lua ameseni le nga failanga live na o iloa ai o le wasui so o la live makala ko le lua le fas nga solonga o me le swinga le o le molmau e le masa o kala wa le ke lua o le ke le e wa vai ku ki fa mengale ngale nga o kala pepelo ai nga saula o mai nga le la Yeah, Antonio. Okay, le ika.
okay le iko. Okay aka, ai sea, wala nga foi la le to tele malama. Me ale fa koi, a wala fa mu lo le ia I por papakiu kai minga se to manino le. Ya wale na breaking news mai savea. E Ia. matua te minna. Ia. Ya na sa we savea ona le sa so aina mawasa na info na batu nei. Sa breaking news foi ya asiata. Our breaking news umanga la sa olanga suir kali mari. Mari. Ale mela ila ulava por kalame el tata tanoanga na file afoltulu. Esa wa ko la mianga nga fa la wa kuya o ko mol maunga marila ilung mama sinunga fa mol mole. Ele fa piang usap pelo hoto. Ale mena e fa manino tunu. E fa pena a fa pe ye se commitment so se commitment o se afangi o se tusitala. Ya e va betu ua e umalola le moli mau fa pe wo o le alo na bainga. Break lore court sa welo tusitala a faila le news tusitala na. E kusialanga le mealanga awa ye kokong. Yon fa pe le at the end. Vayo to ye mai tau mai foila ye fonga mua la utala ni fatia oi. Fonga mua ananafi la utala ni fatia oi. Ya fonga mua o te lole wa final uma mafa fonga o tata watunu. O le moli mau le a Marie o le moli mau e sa o uma mea ia. Ai ngalo ai. E kolosi le defense. Mani. Ala le na fa sa o kusala ke kangol at the end of your report. Ko ua le mefa penga e kolosi le defense ai sea le ai loa i el tangata le la fai taupe mata le ai la ele ti en le aka o le o sau le patuan ai kolosi la kama ia o le kule fa maungia pe ai e tau le mana ia o le mea o le mana malama le lei e la nei tangata lana mana malama le fa mai fa awau mai lola ka kokala ona lailua e tu mau le moli mau a Marie i le kolosi al defense pe a faine kolosi. Ya le au ka ko lo ala. Ele tu mau le moli mau a Marie nafi. Na fa atu au Catherine su ya ko aka di Marie nafi. Ya ole tu langa na fonga mua ele o se ita tato atu no ule. Mari, ya la tu papakiu. Ai ma na ye tato fa malam la mai. Ya no o sau tope mai ave no to fa atu nafi. Ia le wa final to mafaufaunga taimi nei i le lipoki leo amai a o le mol mau Marie. Ai tau sila fia. E kolosi le Defense Council. I le lipoti le mau Marie. Ia. Me o taunga le leile na whamatalanga mo se tata watunu. Fonga mua. Malo fa tai na umaua le fatalanga le fionga ia patu pulu lunch pulu ma le Presidente for George i le tai ona lila. O le vaenga le tante whaia lo whantu i fo. Antono le sile vaenga i le o sile fia le tante o turu. A whai te komiti i o i le whamsidonga i le aso anto. Ia le whamei whakakapeanga po wa a wharwhik. O lai. Ia o le si vaenga na umaua atu le saunanga le tina i alang. Ia wālua le fo i le whamsingo. So wakau whakieri ka ngakari de o mi o le whamsidonga. Ia mai tailo i se langona i tonu le pot famsi no ali lo mai. Vai, o le fili le o mako. Mo ia case le a ko le so eno foi. Awai ku ai ngami ngoi. Male malu lula le ala pe ala ke ala skal mera ye o kong o pok famsingo le. E o fuma fana tanga uma. Lai mo le mau ia sapora salfas la ko kapua. Ile mel na ai ele leia o lena uma lol tasu o walu lol fal o fa pe o ke kuli lo mai o ale ela o mai ka o fa pe la la fa mal mau Marie na ta pe lol fa masinonga kaya wa enga fa kolosi awo awa ye lol kolosi malo leilo le nga luar kolosi nga file fiafi ia vai fa ka mal afa fikula fiafi ia o time lena a foi nei e fe malam la ma ita to le tulanga ngalwenga ele se ngalwenga fengo foi ai ile tulanga foi le fa mol se langa i ka fa mai ai nga sa ngi fa mai au kala pepelo io fa mol ale ai o mol mauna Marie lai lu mol fa masino ai o la fo fa ma wina fa masino nga ia me na to itali se o to itali sui ai le Talia Marie ana nafi kama ita ilo ia malali ilo ia ele ia ni fasilia ma posua tania to ilo nei na umaloa ia Richard Marchant ia uma ilo ina ele i yaise fasilia ama posua ai olo itua faila totala lo ia mal famsino
ia fo I mai malololo le break lunch te utoyo mai ia tulo lunga ia le nafo fa mai e le to yen facilial prosecution ngata mai I ma lo fa tali o le sila vaenga le utamai tau atu male toto o le saunanga le fa pe o le o atu fantasy o lo ia a le tu tangi ma le tu te ia fai lo le soa lau pulenga ma le fionga le tamita ia fa masino ia antonu o le fainta totalo ia e tailo iei pe ono fai lo mai nei pe iei se sui nga o le tanto mtau ia pe tanto te tali se ia uli le so anta o le so langona fui le iei ni vai ngole fi wai o matau fa mele le ngai le mo le maka so ia kangi o mengi o fa masino ia wai e vala au mai lo fa masino o e mauti no ala e fai le fi da nga lo ia iei lu mai o ona faile o le mea e manu malo I le fina ngā lo le wha masino I le wha au wau o le wha au ngā mali le wha au ngā ina ia au mai so fina ngā lo I le antu langa ali discussion a ia lai fai na fai ana nei I le moli maua mari e fato atato I loa pe au mai le fai unga le wha masinonga le mea na tau ia I le discussion ai o le tūlanga le wha wina o le moli maua mari wa uma facilial prosecution wa lai fai se facilial wha masino so wa ngata le moli maua mari tai au la e sa wale moli mau fau le la se tato whaatari o ai le si moli mau le la kola leo le la wala awa leo ia ona mau atu ai fai la se whamtalanga mo le tato watunu ai o le tūlanga le discussion le la fai ni ia o lai wha manino mai talasa o discussion I mata upu le si o manga a toa o le moli maua mari I le mata upu le nei ai sa a le watu e mau wanga le tat na wile le fete na ia le telo isimia so ai la le tūlanga ai le tūlanga tā ua ia wha manatu atu pēr le tata watunu e le wha pēr ua sui le tali mari e fete na ia na tali ua wha pēr mai wha masinonga mon maua mari mari ua wha le au ngā mari le ai la ai tutonu o luma wha masinonga mon maua mari a o le tala noa ia lo ia le tūlanga o mea uma ia I le tūlanga o le tali ma le ioe le ai a mari mea uma ia le sesi o manga o le mon maua mari tai au ia o le mon mau fau sau tai au a o mea uma ia la na fai e discussion lea la ngai vai le lei mai al fai unga al whamasilonga pēr o ina au mai fonga mua tūlanga umai Lere, mahalo wha taia lilo mai awha ia tono na ua manino le man tau vai. I le soso o ngā mei o le tātou mata upu. I le awhia na nafi. I na ua maea e ana tau lau fo I le moli mau a le tawaita I amari. Se ia o ane I le po na po I na ua iele kolosi le na whaantino e le Defence Council. Ia sawa I lo I le tai au na leila. Ia na ua fōlinga mei o na ua maea. Na pawala le vaenga tā ua le ua mai tau I na lilo mai. O le fe sui ya I o tali. O le fusu ya I o tali le tamaita I amari. O le taimi wa ioi o ma whamei te te I. Ia e o mai lesi keimi wa ioi I ai ke e fo I o. Ia antonula. O le an tātou talia. I le whaingala o mori mau o mene o whaamsinonga te tele whaapea lilo mai au. A mai alona whaile mori mau e toi fo I le tangantailo na ainga pe e toi nofo ai I e nofo wawa I a fo I lele I se isi fia aso le anga I lumana. O lea e na matou maua nei o le toi fo I amari masi wharetua lea na lao mai le I lalo na wawaiga. Ia o lau toi fo I na e nofo ai mari o te iloa inga I le whainga o mori mau ia pe e o le pui ngalawa e ti o le maleo leo. Ina ia mautinoa ia pui ale le mori mau mai le taimia o le whai ale mau ia whapena fo I le umai o le mau. Se ia tini le whamoe po le ale tau nuunga o le nei whai matau. Ia na iele o le isi fuafuanga o le mori mau a si Teno Mari. Ia wa umman mori mau a Mari le so. Lele, ia, mano wha, tai, ia, mō tātou ia whamai o le wha, mai le episode. Ia, ki wha malosi le mao lau kere fongi. Ma e alo e su e runga I ngangi au episode 4. Ia, e se tātou tali foi lele le aso a tai au. Po le a le tūlanga o le a o tiei, o ai le isi moli mau. Ia, a o fia foi leo le a nga iai. Ia, le tātou wha msidonga. O le lawa e tū mai lumolo ma whawhau le mai avai le I taurunga ina le tātou polokala. Ele nei vaenga le fiafi. O lea ua fia, ua se fulu, iwa pe se fulu mori mau pe lena ale vanua mori mau. Talu o nā matali ele whamsidonga lea a le toi lua vai aso ma le aso itas. Ia o tūlanga na,
o lele mai loa po le tonu ali funga mua pe a fai o atu le uma le lima vai aso le tai uma mo mau ia aina utala noa ile lo ia leo e iai mo mau e matua puua na o mai a pele a kose sulima minguki ia one na o te loa tamala ana fio mai e confirm se mea pa mautinoa se mea ia na toi e tungule o te loa ia ngi il me funga le fike vale ale nampalia ala e mena le ia leo la to te loa e ofi tonu lima vai aso le ala la to patu tingale ia e tato tuli mata ia pe ia tulanga le ile panga solonga mo mai fo le la sui mai se meka ia ia sui mai se mo mai tai se tato tilo la po ai tanga tale la sa wa ole wa uma ia komisina uma sa pani po tupa isa head ile investigation mulmuli ia walu fo ia Tony Tevanga walu ia malai imi taefu ia le ala wo so mai mari ia walu le lo ia leo sa ia na ia fo le legal advisor leo ia le lo ia tanga venga ia wa uma foi lana mo ma ia ona ma uma la fa ma wina uma ilu mo fa masinonga mo ma ia wala tu fa mtalanga me uma tu sai ole mata upule nei ia ai o tai awa inga ia saungi le mai mo le a fa ngai fa saungi ia la makamaka se episode ia sa mai ele o se kingi fai episode for the kingi rea ole kingi report mai tata mai ole court e pe ko ke ula mai kia male li poki fa mai se ko kali ya ku ya lo mai ya mele episode ia sa wai se mang ki le ka filipino fa solo episode ngai o mai ai fa tai tele ai tata watu nuta pa ia ale ai foi ko pa kiu ia ka kele ai foi ni me sa ve wala ke fonyo ki lo klai na fai mai ia ai fa malo e ta ua mo to manatu mo finangalo ia mole anuanga iluma tata ngalwenga ya mole antulanga fa tai velo leo fa tava mole antulanga fa tai lilo mayava e wilava ia la fonga foi ia pe o mai tawina i lunga o penga te whai lang ia lo toa la vono lo toma e wha malosi mai lava a wala vale tau toa ina pa ia male malo le tātou tano whai lea mo su tātou ai le so alo vale tua ma fo ia tula malo si o le tino si ai la le nganga ia wale wha wina o tiutia ma whai wahalo filima le nganta o le tau toa ina a inga nuu ma fio anga mai kālesia ia mi se ia le mai tau mai a le tātou o tunu o Samoa au mai aso whirangalo tau runga le tātou filo inga le so lilo ia haftai tele la tlainga fonga mua paua leo si mea o te tapa i si o tata o tunu o te iloa wa level nei mata up o te iloa foi e ala ona nau mai ona o lewa tata wa ai tūlanga bevesi o le tata o tunu o le mata up le nei Mali ai vai o le tūlanga tāua o tata wa e maua ili tali file muuma matango fi a wane ingalo la tau tatalo le au fai tatalo fa pia foi tata uma ia e tamaita ia Marie lona saunga le mu ia ai me se foi lona mafau ia mamea lava le ana ia famatalaina mo tatou mo le malamlama o le tatou atunuu ia ele oni mea fai ini ulanga aua ne fai maulanga ia mea ai ia tatou tilo i le tangata e tāua ia le tofine ia po le uso foi ia po se foi le whanau e pe o Marie ia i tatou mana tua Marie la tau talo mana tua le tatou whamasinonga ia le tō whatatala le atua famasino maloia ia fa pe foi ia matou le fa salau mal tatu au tapuai la ia se tangata le iso na nga il famasino nga se tatu tunu o lo tang fai nei ai mai la wi ai tu vai sa mo fa tai tele lava mo la tapuai nga fa tai tele lava mo tau fa manuianga o nisi o matua i alu le po a ko nga po kele mo e kalikalinga ku ngola ko email fa tai ioi ai tatele mana o ele fa ia to se tala na tate alofa o laia mana ia maisi au nanga fatawa ia le mea lea Samoa tātou whailoa i tai au le alofa o le atua whamanuia le atua i ainga tasi lava si o tātou atunu whamanuia le atua le Radio Samoa mana o nanga whapea tō whafonga mua ila na tiute le nei tūlao le afiafi ia maua whai sau malosi a walo tātou atunu whailoa i tai au tō whaseifua soifua ma ia amanuia le fianga ia lilo maiava maina vai misa le sui o le tātou wala leo ia beo le tātou tali uma iai i le nei estofi a wase tātou tala la tamai o le dawa e mai moa wa e whaafonga ia e le isi tala toi whaasilia tātou talia lupe maunu le aso antai au ia o le atu maua atuai ia se isi o na whaapoponga